Re le ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša go tšwa Studio 10 Auckland Park re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. Our candidate list leading up to the elections was compromised by individuals who were given a responsibility to populate the list according to the names that they were given. Mokgatlo wa Umkhonto weSizwe o rakile maloko a ona a go feta a 10 parlamenteng. Barutwana ba 11 le mootledi wa thekisi yeo ya megilego kotseng le bene ka merafong ba bolokilwe. I love the fact that we are going to be able to showcase the grassroots, leagues, which are very critical for the future of this country. Dipapading SAFA le SABC di mpsafaditše le go katološa kwano ya kgašo ya dipapadi tša kgwele ya maoto. Batho bešo thobela ke lesolela madireng a letšatši le mošomi mmogo wa polelo ya diatla Mpho Teme. Moleledi wa mokgatlo wa MK Ntlamulo Ndlela o netefaditše gore maloko a mokgatlo a gabo a 16 parlamenteng a ya go tlošwa o re maloko a 12 a mokgatlo a ikanne semmušo mola ba tshela ba ile ba išwa parlamenteng ka morago. Ndlela o re maloko a tlaišitše tshepo ya mokgatlo ka go bea maina a ba bangwe lenaneong la bao ba yago parlamenteng mola ka go le lengwe ba bangwe ba se ba swanelwa go ba lenaneong leo. Our candidate list leading up to the elections was compromised by individuals who were given a responsibility to populate the list according to the names that they were given. Instead, and as is the case with an organization such as ourselves, there's always going to be infiltration and people doing their own things. And they went and captured names in that list that were not reflective of the instructions that were given to them. Now, we've opened up a case also with regards to this, and we opened up the case immediately after discovering this. And this is obviously after the deadline of the submission, because we were misled in terms of the names that were submitted. People were putting in their friends, family, and even certain neighbors of. Go le bjalo parlamente e netefaditše gore mokgatlo wa MK o ngwaletše mospikara wa parlamente Thogo Titiza lengwalo go mo tsebiša ka sephetho sa bona sa go tloša maloko a bona a 15 parlamenteng seo morago ga lengwalo leo le phatlaladitšwego go dikgokagano tša leago mo mongwaledi wa MK a laelago maloko ao go tlošwa parlamenteng. Moleledi wa parlamente Moloto Mothapo o re mospikara o sa ahlahla lengwalo leo gomme go tla tšewa sephetho go se go ikae. Parliament confirms that it has received correspondence from the MK party advising the Speaker of the National Assembly of its decision to remove 15 of its public representatives from the National Assembly. According to the Constitution, a person loses membership of the National Assembly if they cease to be a member of the party that nominated them to the National Assembly. Simultaneously, the Speaker has received email correspondences of persons on the party's reserve list indicating their unavailability to fill any vacancies in the National Assembly. These emails were submitted through the Chief Whip of the party in Parliament. The Speaker is currently considering these correspondences and she will make a decision in due course. Bahlankedi phetiši ba setšhaba ba ANC ba tla phethagatša ka mošupologo gore mokgatlo o tla kgetha mang bjalo ka nkgetheng wa meyara mogolo wa Johannesburg. Bahlankedi ba mokgatlo ba profense le ba selete ba be ba boledišana dibeke tše mmalwa tša go feta ka peakanyo leswa ya komiti phetiši ya toropo yeo e kilego e phadima e tsebjago ka City of Gold. Mongwaledi kakaretšo wa ANC Fikile Mbalula o re ditherišano ka bokamoso bja masepala mogolo di kgauswinyana le go phethagatšwa. Badiredi ba bosetšhaba ba ANC ba tla swetsa ka mosupologo gore ke mang yo a tla nnang tlhopheng wa bommeyara mono masepaleng wa Johannesburg. Modulasetilo mono masepaleng wa Johannesburg Dada Morero o mo maemong a kwa godimo a go bona ke monokeng ya badiredi ba bosetšhaba ba lekoko la ANC go ka okama maemo a mmeyara o montšhwa. Mokwaledi kakaretso wa lekoko Fikile Mbalula a re kopano ya badiredi ka mosupologo e tla fedisa dingangisano.
I will brief the officials on Monday on Joburg, and then they will give us a green light to proceed on Tuesday in Joburg. We're talking with all parties. Our province here and our region in Johannesburg are working under the full support of national. Re sa le fo mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula o ganetsane le ditatofatso tsa gore badiredi ba lekoko ba ba eteletsweng pele ke Panyaza Lesufi mo pusong ya province ba ne ba sa ikanyege. A re dipuisano tsa puso ya province di ne di tshegeditswe ka botlalo ke badiredi ba lekoko la bosetšhaba. We adopted a framework to engage with everybody throughout the country. Gauteng was affected because we did not win outright majority. Gauteng goes through the mandate of national to engage with everybody, including the DA. ANC e kaeletse go fetola selebo sa dipuso selegae mo metsesetoropong ya masepala wa Gauteng, mme Johannesburg e tla nna lefelo la ntlha. Maitlhomo ke go tokafatsa thebolelo e bokoa ya ditirelo mo go bommasepala. Tonakgolo ya Free State Maqueen Letsoha Mathae o fane ka polelo ya gagwe ya mathomo ya semmušo ya province pulong ya lekgotlatheramolao la mmušo wa Free State. Letsoha Mathae o kgethilwe bjalo ka tonakgolo ya boseswai ya Free State ka morago ga dikgetho tša bosetšhaba ka kgwedi ya Phuphu. Letsoha Mathae o re maikemišetšo a sepolitiki a go šomela setšhaba le kabo ya ditirelo ga se yaka ya ba yeo e matlafetšego ga kalo. O šetše a hlaotše lefapha la maphelo bjalo ka le lengwe la mafapha a bohlokwa. Climate change is a reality. Raging fires, intense heat waves, extreme droughts, severe storms and heavy floods are but examples of this. Our collective efforts to deal with these challenges will include the implementation of the Free State Climate Change Adaptation and Implementation Strategy. Municipalities will be supported with climate change response strategies and ways to access green and climate finance from international donors. We'll also enhance our disaster preparedness and management by creating functional disaster management centers in districts and metro. For a better future, we'll invest in climate resilient infrastructure and leverage technology to understand and enhance our responses. Le sa amogetšwe maloko a lapa a barutwana ba lesomete bao ba hlokofetšego kotseng ya dikoloi ka Carletonville ka bodikela bja Gauteng ba sa katana le kgakanego ya go amogela masetlapelo a go lahlegelwa ke baratiwa ba bona. Baratiwa ga mmogo le mootledi wa bona ba hlokofetšege thekisi yeo e bego e ba sepediša go leba sekolong e thula ke bene. Tirelo ya poloko yeo e kopanetšwego e be e swerwe lehono ka Forgeville dikilomitara fela tša ka fase ga lesome go tloga lefelong la kotsi. Manyami a magolo morago ga lahlegelwa ke maphelo a barutwana ba lesometeng difatlhego tša magologolo a bao ba lahlegetšwego di tletše letšhogo le manyami fela ka moka ba leka go amogela masetlapelo ao a hlagetšwego baswa bao ba iketšego boya batho. We are traumatized just to think that these little ones went through. It is indeed a very sad period for the people of Mirafong, Gauteng and the entire country. Today we are burying our lovely, vibrant daughters and sons who were taken from us too early. It's not a usual day, Monas. It's not a usual day that we find ourselves. We are gathered here in a very difficult time, with pain in our hearts, with sorrow in our hearts, with grief in our hearts, to remember these 11 children of ours. It's not a normal day. It's a difficult day for us as the people of Rafo, people of the West Rand, people of Gauteng, and I know the people of the country. Morutwana wa Mafelele o tla boloka a le teka Eastern Cape.
Chidima Adetshina yo a bego a kgatha tema karolong ya lenaneo la Mmasebotsana wa Afrika Borwa o ikgogetše morago go tšwa go phadišano o boletše se go marangrang a dikgokagano le go lakaletša ba bangwe mahlatse pejana bahlankedi phetiši ba mokgatlo wa Patriotic Alliance ba išitše molato kgorongkgolotsheko ya Gauteng ka Pretoria go thibela Chidima go tšea karolo lenaneong le phadišano ya Mmasebotsana wa Afrika Borwa e tla swarwa ka Mokibelo ka letšatši la 10 kgweding ya Phato lenyaga. Se se tla ka morago ga gore kgoro ya merero ya selegae e utulle gore e na le mabaka a go dumela gore motho yo a ngwadilwego ka gare ga direkoto tša yona bjalo ka mmagwe a ka ba a dirile bofora le bosenyi bja boitsebišo. Tona ya kgoro Ngaka Leon Schreiber o hlalošitše gape gore Chidima Adetshina o be a ka se tšee karolo ditirong tša mmagwe tšeo go thwego di kgahlanong le molao ka ge e be e sa le lesea ge di direga ka 2001. Pejana re botšišitše gore maikutlo a gago ke afe morago ga gore Chidima Adetshina a ikgogele morago phadišanong ya Miss SA. Letlakaleng la Facebook, Mabane Sibubudi o re Chidima o tšere kgato ya maleba ka go ikgogela morago re a leboga. Mafiri Shoki yena o re maikutlo ke a kgakanego e fela go bolela nnete ya makgonthe a kgodi ya kgokgo o ikhutšitše sehlare sa muši ke go katoga. Lilian Lesufi o re go bontšha gabotse gore ga se modudi wa naga ye ge go le bjalo gona o dirile gabotse. Makgatlela Daniel yena o re Chidima o tšere kgato ya maleba go ikgogela morago go efoga go itlontlolola ka ditokomane tša gagwe di hlatsela gore ga se modudi wa naga ya Afrika Borwa go se go bjalo o be a tlo pharwa ka ditatofatšo tša bomenetša. Mopresidente wa South African Government Association SALGA Peggy Stofile o re ba nyaka thušo ya potlako ya makala a phethagatšo ya molao go fediša dipolao tša sepolitiki. Dipolao tša sepolitiki kudu ka KwaZulu-Natal di goletše godimo. Stofile o re ge go ka sebe le tharollo ya ka pejana go thibela se bothata bjo bo ka kekela diprofenseng tše dingwe. O boletše seo nakong ya kopano ya matšatši a mabedi ya SALGA mo go bego go kopane dimeyara le dispikara tša mebasepala ka Polokwane Limpopo. We have been discussing the issue of killing of councillors. And I think I've been on record in various media platforms about if we don't deal with the issues of killing of councillors, the unfortunate thing, that thing is going to spread. And seemingly it was very light. You'll know in KwaZulu-Natal there was Morana Commission, and which in that Morana Commission we made a presentation of what we are seeing happening. The issue of ABS, as you know, is a sad story in municipal governance, in a sense that as municipality we should know that the money that we have is not ours. It belongs to the residents. And the reason why there's a high regulations as far as where you can invest that money and how you can invest that money. Bašomi ba kampani ya goaga ya Tripex ka Lichtenburg ka Northwest ba ngadile mešomo wa bona go tloga bekeng ya go feta ba latofatša mong kampani ya ka tlasana yeo ba išomelago ka go šušunya nko mererong ya bašomi. Bašomi bao ba re mong kontraka mogolo e le go Motheo Construction Group o nyaka gore dikontraka tša bašomi bao di fedišwe e le go seo se yago go ama bašomi gampe. Ba latofatša kampani ka go se latele kwano ya mošomo moo ba llago ka go hwetša megolo morago ga nako magareng ga tše dingwe. Tripex Construction e hweditše kontraka ya ka tlasana ya go ja dimilione tše 46 go aga tsela yeo e kopanyago Lichtenburg le Gelegspan ka profenseng. Diprojeke di le dintsi di dirisiwa ke baagi bao ba batlang go thapiwa
ka dinako dingwe bagwebi ba selegae le bona ba batla gore dikgwebo tsa bona di nne le tšhono ya go dira letseno. Re sa le fo mo tseleng eno rakonteraka wa selegae o emisitse ditirelo tsa gagwe. O latofatsa rakonteraka mogolo ka gore o batla go belesetsa bangwe ba badiri ba gagwe. Tsela eno ya dikilomitara di le 39 e golaganya dipolase dingwe tsa masepala wa selegae wa Ditsobotla le toropo ya Lichtenburg. Dirori tse di fetang mo go yona di tsamaisa merwalo go ya kwa mafelong a mangwe le naga ya Botswana. Badiri ba setlamo sa Trentapex sešweng jaana ba ne ba bolotsa ditshupetso ba kopa gore dingongora tsa bona di arabiwe. Mathata a rona le motheo ke gore disalary kgona go diega ga ba re patele ka nako ne, and then go na le batho ba ba tshwantseng ba fiwe di-allowance, motheo ga e ba fi di-allowance mara ba pateletsa boss ya rona gore e patele di-allowance ne, and then ga ba fetsa ba kgona gore bolelela gore ba batla go kgaola batho mo mmerekong e leng yone tabagolo eo e entseng gore simole re eme ka dinao re tle monomo re rwale ditlhako re tle go ba kopa gore why ba batla gore kgaola. Badiri ba re seemo seo ba direlang mo go sona se tshwanetse sa tokafadiwa. Madi a ke a golang kgwedi le kgwedi ga ka kgotsofalele gonne ke direla batho ba ko jareteng e le mme wa ka le bana ba ka. Ga ba gare lefapha la ditirelo tsa bosetšhaba mo porofenseng la re le beetse thoko bilione o le mongwe mo tekanyetsong kabo ya lona go samagana le go baakanya le go tlhabolola ditsela mo porofenseng. Lefapha le tlaleleditse ka gore le ntse le duela rakonteraka mogolo Motheo Construction Group ka nako. Mme lefapha le ntse le tsweletse pele go ka duela mmakgwebo yo o tsamaisang kontraka eno pele malatsi a le 30 a feta morago ga go amogela invoice. Mme re solofetse gore projeke eno e tla fela mo ngwageng o latelang wa 2025 ka kgwedi ya Motsheganong. Maiteko a go bona tsibogo go tswa go Motheo Construction Group ka ga morero ono a iteile sefoletse. Zebulon Maine, SABC News, Lichtenburg. Ditaba di tswela pele. Badudi ba motsana wa Mamerotse gaufi le Rustenburg provinceng ya North West ba palelwa ke go hwetša meetse mo gabeale e šetšego e le tekano ya dikgwedi tše tshela. Badudi ba šupa ka monwana bolaodi bja Royal Bafokeng mo ba ipotšišitšego gore go reng e le fela motsana wa bona o na le go tlhaelelo ya kabo ya meetse. Mamerotse ke mongwe wa metse e 29 e laolwang ke Royal Bafokeng Administration. Motse yono o na le sebaka sa dikgwedi di le 3 o na le bothata jwa metsi. Ga rena metsi mo Mamerotse ene ha ntse re utwa mafelo a mangwe a fitlhelela metsi ga ke kgone go hema. Metsi a la ka no tshwanetse ka pepe le snoka pa ke ira be le gona nkanwang. Go rarabola bothata jono jwa metsi, Royal Bafokeng Administration e tsamaisa metsi ka ditanka. Le fa go ntse jalo, baagi ba re metsi a tswa mo ditankeng tseno ga phepa. For metsi a go nwewa ke tle be ke kopa ke ile o reka go batho ba ile gore bana le diboholo. Metsi a rana a ba kisang ga sekolo le gona ga ba kisi ka nako. Mamerotse ke motsana mo go dimwana ga thaba mo e leng gore ga metsi a fatle ka seelo se se tshwanetseng go nna thata gore a fitlhe kwa go dimwana. Royal Bafokeng ya dumela gore metsi a tswa mo ditankeng ga phepa. Re lemogile gore dijo tse tsa rona le tsone nako ngwe re tsa sebaka re tsa dikolomake tshwanetse dikolomakiwe mme lebaka le le simolotse re simolotse gore dijo tse tsa rona le tsone re dikolomake gore kgona go bona gore sentle a ke metsi a dikaraka tanga le bese kgotsa a nna le tsega tsa mo dijo tse. Magalisotha ga ya tshwaela mo kopong ya dikgang tsa SABC mabapi le mofuta wa tirisano mmogo ya bona le Royal Bafokeng Administration. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mamerotse kwa ntle ga Rustenburg. Tša dipapadi ba lekgotla kgašo la Afrika Borwa SABC ba katološitše tumelelano ya bona ya kgašo ya lebaka le letelele le ba South African Football Association SAFA. Bahlankedi phetiši ba kgašo ya setšhaba ba dirile pego ye dikantorong kgolo tša kgašo ka Auckland Park le hono Thapama. Mopresidente wa SAFA Danny Jordan o utullotše gore mokgatlo o nyaka go phenkgišanela go ba beng gae ba mogopo wa bosetšhaba wa basadi wa Afrika le sebjana sa lefase sa FIFA ka 2021.
ke mengwaga e 32 go tloga mola mekgatlo ye ka bobedi e šomago mmogo. Bjalekwano ye mpšha ya mengwaga e mene e tla akaretša kgašo ya dipapadi ka moka tša dihlopha tša naga, ligi ya basadi ya Hollywood Bets le tša kgwele ya maoto tša tlasana. And what's exciting about this new cycle is also that it's not just limited, to just the senior teams. For example, Bafana. It's also got the Banyana matches, including the Hollywood Bets League, which is critical. But also, for me personally, I love the fact that we are going to be able to showcase the grassroots, leagues, which are very critical for the future of this country. Go tla gašwa gape le lenaneo la beke ka beke leo le tla go fa šedi dipapadi tšeo di lego ka tlase ga taolo ya bathekgi ba mašeleng ba SAFA. We are going to have a weekly magazine where we will be able to cover everything about South African football. The sponsorship will give the SAFA sponsors an opportunity to just tell us more about their involvement and their relationship with SAFA. SAFA le yona ya amogetše kwano ye ka tše pedi. We indicate to them our preference is with the SABC because of its ability to transmit to virtually every South African. Go sa le bjalo go na le maitekelo a gore Afrika Borwa e be mongae wa dipapadi tša basadi tša WAFCON le tša mogopo wa lefase tša FIFA ka 2031. We are talking to CAF to host the African Cup of Nations so that they can defend their title in South Africa, and we'll see over the next week or so what the outcome is about that. And then, of course, the World Cup for Women in 2031. Phadišano ya go latela ya WAFCON e tla swara ka mosegamanye išago. Team South Africa e beile kholofelo ya yona ya go thupa mentlele go ba atlete ba tša mabelo dipapading tša di-Olimpiki ka Paris. Sehlopha sa banna sa babane ba lebelo la dimitara tše lekgolo tša relay se atlegile go ya go makgaolakgang. Ba feditše maemo a bobedi ka morago ga ba United States. Ba atlete Bayanda Walaza, Sean Maswangani, Bradley Nkwana le Akani Simbine ba ingwadišeditše rekoto ye kaone ya sehla ya motsotswana e 37 fegelwana senyane 4. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema gomme go sasa ditaba tša Sesotho di ka se be gona ka baka la dipapadi tša di-Olimpiki ka Paris, France. Go latela kakanyo ya maemo a boso ka Pule Rakgwathe Thobela. mogodi wa SABC madumesha go tša boso bošomele go ne re bona gabotse lephothi la maotong le kgeregela ka borwa bodikele ba Kapa la tliša kgonagalo tše dibotse tša dipula o le ka dikarolong tša ka bo Cape Town la ka moswane re sa bona gabotse lephothi la maotong tla re ge le kgeregela ka dikarolong tše la tlogela kgonagalo tše dibotse tša dipula wana le go ka dikarolong tše tša ka bo Cape Town go le ka Kapa bohlabela re bona gabotse lephothi la maotong le tla kgeregela ka dikarolong tše mare wa pharephare le ka go kgetha dibaka bjalo ba tulo tša boso ba re lemoša gabotse magašo ra tlhokomeleng re ka ba le pula tše maatla tšeo di tla farafara ke moya mentši go le ka lewatle mare maphoto a mantsi a tla roga bjalo ka dimitara tše 5 la ka moswane re sa bona gabotse pula tše maatla di tla ba gona ka dikarolong tše di farafarile ke diphefo tše maatla ka dikarolong tša ka lewatleng magašo re ka dikarolong tše a re tlhokomeleng re sa bona gabotsena fela ba tulo tša boso ba sa re lemoša gabotse re re tlhokomeleng re ka ba le phefo tše maatla tšeo di tla tlhotlheletšago go swa ga tlhaga ka dikarolong tše ka gona magašo a re se tlhole mmele ya go senyakege ka dikarolong tše ge re ya gore tša temperature re thoma gabotsena fela ka province ka Gauteng le tla sa gabotse re go lebeletše o le ka bo Johannesburg wena le go ka Pretoria le a fišhela ka moswane ke 27 go ya bele ka dikarolong tša ka bo Bronkhortspruit le gona go laetša di tla fiša gabotsena fela ka dikarolong tše ge re ya ka Limpopo province le tla sa gabotse go ma-Afrika Borwa o le ka bo Polokwane le a fiša ka dikarolong tše o le ka bo Polokwane ka bo Seshego wena le go ka mokopana gabotsena fela le gona go laetša gabotsena fela go tla bo go fodile ka dikarolong tše go fitlha bele ka Bophara Borwa ge re ya gona ka dikarolong tša ka Mpumalanga le tla sa gabotse go ma-Afrika Borwa re go lebeletše o le ka Mašišing bjalo le tla sa gabotse ge rata ke masompedi tshela go fitlha bele ka Bombombela go laetša gabotsena fela go tla bo go rothetše ge re ya ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go ma-Afrika Borwa ke le lebotse go ma-Afrika Borwa o le ka dikarolong tše re go lebeletše bjalo o le ka bo Ulundi le a fišhela ka moswane go tsena bjalo ka toropokgolo ya ka Durban 32 gona le go ka Kapa bohlabela le gona go laetša gabotsena fela go tla be go fodile ka dikarolong tše ka boqonge wena le ka bo East London go laetša go tla be go fodile ge rata ke 25 ka dikarolong tšeo
re ga botsena fela ka borwa bodikela ba kapa re boletse ka gore awa maru a tla ba pharpharile ka go kgetha dibaka go a tonya ka dikarolong tse a re apareng ga botse magagešo re ya ka kapa leboa la ka moswane le tlasa ga botse ka dikarolong tse re go lebeletse le ka bo Upington ka bo Kuruman go fodile ka dikarolong tse go fitlha bjalo ka dikarolong tsa ka bo Kimberley ga botsena fela ka dikarolong tse go le ka dikarolong tsa ka Freystata go ma Afrika borwa go laetša go tla be go fodile ka bo Sasolburg ka bo Bothaville wena le go ka bo Kroonstad go fodile kgrata ke masompedi teng ga re tlela ga botsena fela ka North West go ma Afrika borwa le a fiša ka bo Rustenburg ka bo Lichtenburg ka bo Mahikeng magešo go tšwa go nna ke re mošate